Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam, inta ibasa ti Galacia, Kapitulo 6, versikulo 2. Agtitinulong kayo iti pakadagsanan ti tunggal maysa, tapno matungpalyo ti lintag ni Kristo. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Ay, agyaman akbarok, tas imardeng ka iti na minsan na panagparak. Una, nana. Agpaspasada ak. Iswano at damang para kanyak, ilugan ko. Dagiti ngamin dadto ba tricycle driver, di na kayak nga ilugan ti bakatakas kanyak. Ne, apay ngay, nana. Ay, pagharap na siguro nga awan pagbayad ka o barok. Ang amno siya, sa anak nga agpilpili iti pasaheros ko. Nay, adda babae nga agparpara. Ay, nawayapay mo't dito'y unag, barok. Ay, una na. Inalabit, mag-opisina dayta. Naka-uniforme, mad. Isardeng mo dayto'y tricycle mo, di taigit ti palingki, barok, ta bumaba akon. Dito'y kayo na ang bumaba, nana? Ay, uwan balasang ko. Dito yak nga aglaklako. Sa dino, taumay kaming tugumatang kadagiti katrabaho. Ay, di taakla ang ruar nga aglaklako balasang ko. Agap-apla agakla ang itisako. Ah, kasta ka di. O sige, nana. Siya kung timang bayad iti plete yo. Ay na, ay ikababain mo't kang kabalasang ko. Saan, nana? Oh, itulod na kun iti opisina iti kapitulyo. Kanday to yan tiplete mi kininana. Ay, biring. Biring tinagan ko balasang ko. Biro ka naklaang di taigit ti palingkay. Am-amudak di ta. Ay, bagman, tada nang itulod kan ka dito'y palingkay, biring. Makalako kan. At nasingpot at tricycle driver anang itulod kanyak kumaray. Kasta ka de. Kadi barong ngay gamen. Di Orlan. Ikot na barpartag manan, big-bigat. Andan samot ipaspasada na, tricycle. Adda, ngam agungot mo't no agpatuludak. Ay, unay mo tagita nga anak mo, mare. Ay, mabitla ang mare, tay display pa'y dagito'y lakok. Naloom dagito'y amanggakat, anagga po iji sambuanga. Ado ti gumatang di tata na sam-8, mare. Sige nga raw, taglakwak mo tan. Dito iti opisina mi. Dito yak nagtrabaho. Kasta ka di, ma'am? Juan, kanayon ka kadi nga agpasada iti tricycle? Un, ma'am. Taday tati trabaho. O sige, tanawan pagluganak. Ayaban ka, tapno sikat ti umay mang sukon kanyak. Una, ma'am. Nasingpot ka ngamin. Saan ka akas kadagiti daduma at tricycle driver ang mananggon daway? Una, ma'am. Saan akas kan ni manong ko? Agtrab-trabaho mo't iti may nga opisina. Kat isutihid ijay. Kasta ka di? Un, ma'am. Apay adi ka agpatulong kan kwa na. Tapno alain na ka iti opisina da. Uno, irekomenda na ka iti sabaling opisina. Nabayagan nga ibagbagak dayta kan kwa na, ma'am. Ngam kuna na, saan ka nun? Taamangan, no jak ka ba ti trabaho? Tapay mat ngay. Undergraduate ak ngamin, ma'am. Awan tinalpas ko a kurso. Isong agpatingga aklangan iti panagpasada iti tricycle. Nakaluto kan? Nanang? Kagap-gapo ka naglako iji palingki anak ko. Si kakumamot ngaminan at nagluto. Apa nagloko kan na bakit? Ibaon nakitin? Nabambanugak nga road. Hala, agluto kan? Nagadupil saom dita. Ay, nabartag ka manan. Saan ka kadi nagpasada, anak ko? Ay, kumangay ti bibiyang mo no saan ka nagpasada. Ha? Diktaran na kon? Kasta? Ramidag ti kayat ko! Di nagpagbiyangan! Orlan. Agulimag kayon!
Sao kayo pala, sao dita, nay. Makita yun niya di Aramida ka na kayo. Manong, talaga ka di? Asan na mabalin nga ibirukan nak iti trabaho? Ado di ti mabalin na pagsarkan. Ngam ti problema, awan mo't nalpas mo. Anya nga iti kabaylam nga Aramiden. Mangibabayin ka lang. Manong, No inlepas mo kung mati panagadal mo, mabalin nga isar kay di opisina ti gayem ko. Hangim undergraduate ka, mate. Apay, naumakan ngagpasada iti tricycle. Manong, Kaya day tamo ti trabaho maibagay ken ka, Jomar. Isong ano, Sam? Orlan, anak ko. Agriing kan. Orlan, Apay aya? itulod nakman ijay palingke, tani agar arbes. Adong amin tinaskan nga ilakok amangga. Nasakit ti ulok. Mangkita ka lang iti sa bale pagluganam. Umay mo nga rod bagkatan dagiti lakok tanay. Dua at iklis dagi dyan. Nasakit ti ulok, kunak lang arudan! Ay, Tulang kaya! Diyan kayo tagbagat! Bigbigat! Pagpungpung nak! Aldaw kamot ta na nakasangpot kumare. Awan nga road. Awan ngamin pagluganak. Ay, Sapay nabasakan. nabayagak kami na naguray iti tricycle. Kasano nga ino agsakit ka. Baka abuditan amare. Nabartag ka di manan ni Orlan. Nabartag nga road idirabi mare. Ay, unay mo tantibiyag mo, mare. Adang agpay so anak mo, nga baybay anak kamot. Malagip ko lakit nga road ay dilakay ko. Sa anak ko mga agsagsag aba iti kastoy. No si bibiyag pa ay agingga ita. Ay, agpada tamot abalo, kumare. Ngamsyak nga men. Sandak abaybay ang nagiti anak ko. Kinapudno na. Sandak kumapalubusan nga aglako. Siyak laang timang pilpilit. Tadyak kaya tiyag talinaod ijay balay. Naswerte ka nga rod kadagiti anak mo, Maray. Pinadakkel ko mo nasaya at ni Orlan. Jack amo, kastay mo ton ti ugali na. Ay, ma'am! Dito'y gayam ti paglaklakwan nyo. Umayak gumatang itilako yung. Ay na, nasaya at ma'am, tanay. Awan pa'y buena manok, tanaladawak asimangpet. Di kay madanagan, nana. Umay to dagiti katrabahwak. Sumarunudan to. Ay, nasaya at angarod no kasta, ma'am. nailugan kayo manan. Wan nga raud barok. Maimemoryak tilangam, ngamjak malagip tinagan mo. Ha? Siyak ni Jomar, nana. O sige, unang umon nga itulod ni Nana Biring, tani, aduti kargana. Maud-udi akon. Ay agyaman nak amam. Kat no ada panawon niyo. Umay kayo matagpasyar ijay balay. Agamo tayo matngaminan. Wan nga rod, nagmayat, takanayon tayo nga agkikit na. Ay, nay, barok, isartan mo manday ta tricycle mo dita. Apay, nana. Nay, anak kong samot jay nakatugaw iti igid ti kalsada. O sige, isartan mo, Jomar. Sige. Orlan, anak ko. Pumanaw ka dito. Nabartag ka manan. Ang bibiyang mo! Apay ayang ada ka dito igid ti kalsada. Delikado dito, ikat na'y nabartag ka. Amang ano madungpar katilugan. Pumanaw ka kunak na eh. Makaumba ka, bakit? Ay, ayan na nga itay tricycle mo, anak ko. Ha? Anak no nagpasada ka. Tricycle? Awanan, di tricycle. Apay nga awanan. Ilako ko na. Ay, saan mabalin nga aramidom day ta, anak ko? Kakaisuna day jay apagsapulam ko, ma. Anya pa nga iti maramidam kat ilako nga rodan. Nang ipanam nga, jay kwarta. Ingatan ko amin ni Tiara ka. Ay, unay kamutan, anak ko.
Kakaisuna apakalaglagi pantay ti day di tatang mau. Apay ngayon lako. Pumaraw kan si kapak. Ala, agawitan anak ko. Ang mga numadungpar ka pa dito. Pumaraw kan ko. Ananday ko. Apay ngay tainduron nakmutan anak ko. Sige, tatulungan da kayo na to, Akter. Nagsakit pero upak na idara mo do. Bagaglang arutel na pumaraw ka. Nagtanggan pa lang amin ti ulam. Maray, apay ana plasteran day tamuging mo. Naidara mo dumakman idi kalman, Maray. At apay gas-gas di tatumang mo. Apay ana idarumudum ka ngay. Indurunak ni Orlan, Maray. Ni Orlan? Wag. Ay, unay matahitan nga anak mo. Imbes atulungan na ka. Iruruman na ka mag. Inla ako nakit din jay tricycle may Maray. Ay, kita manday ta nga ugali na. Nangipanan na nga itinaglakwan na. Inggatang na na iti arak, Maray. Impainom na kadagiti babarkada na. Ay, jak maanusan no siyak ti kasta ti anak ko, Maray. Kaasi ka mangisaksakad di pa nagbiagyo. Day talagin inom ti araramidan na. Imbaglakit din, tada dagiti gagayem ko ang tulong kanyak. Nagkayam mo gayam, jay may kimatang iti manggay di kalman. Mangup opisina day jay, Maray. Isuda tinangitaray kanyak iti ospital. Duada iti tricycle driver, akanayon amang itultulod kanyak dito'y palingkay. Ay, nasaysaya at pa iti sabali at tao. Matulungan da ka. Ngamtimis mo nga anak mo. Saan ka kabala na tulungan, Jomar? Kurang ti credentials mo. Saan ka qualified kung nakmanan ka? Uray janitor laang kumamanong. Di mo man ipilit. Oh. No nagadal ka kumay di, siguro nangat nga to pa iti posisyon mo ito ngam iti siya. Kasanumot ngamin, barkada mo timpang pangrunam. Uray da kala surut-surutin iti pag-iistambayan nyo kadagiti babarkada. Kita ngamin da ita kinalokom ngay. Nana, saan ka di ngay may naglako ni Nana Biring? Si kamot gayam, ma'am. Talong aldaw asan ang naglako ni Kumarik Abireng. Ni, apay nga ta, anya tinapasamak. Natiliw jay anak na. Anya? Agilaklakon sa kanungamen iti maiparit a droga jay lugar da. No kasta, agmay may sangarutan ni Nana Biring. Wan, balasang ko. Nakaro ang apektaran iti pan nakaibalod ni Orlan. Nadamag ko tinapasamak iti anak yun, Nana. Wan balasang ko. Adong amin tibisyo na. Ay, agmay-may saak itan iti biyag. Di yu panunutan dayta, Nana. Adaak titoy. Imbilang kayon kas inak. Kasta ka de, ma'am. Lolita tinagan ko, Nana. Di da kon awagan iti ma'am. May saak a social worker. Iso ang maawatak ti kasasaad yu. Anya? Da kami timang tamtaming kadagiti nataangan akas kada kayo nga awan pamilya na. Ay, itakla na amuan day ta, ma'am. Ay, Lolita. Di kay madanagan, Nana Biring. Iprosesok ada kayo kat makaawat iti binulan a pensyon. Malaksid kadagiti tulong ang mabalin nyo ang maawat. Ay, agyaman nak, Lolita. Naimbag ka unay kanya. Nakasukat kayo matadwa. Kaslad da papanan nyo Wan, sumurot kanyak ni Nana Biring. Adda umay na pirmaan, tapno maawat na di pensyon na. Nagmayat man no kasta? Ay, adamot laangan inayon ko apaggatang iti agas ko. Tinulungan nak ni Ma'am Lolita. Lolita latan, Nana. Uray siya kumamat.
tulungan nakmat ang makabirok iti trabaho. Ay, ungayam, agkasapulan kami iti janitor. Kayat mo ti kasta trabaho? Kayat ko ma'am. O sige, umay ka mo, tag-apply ka. Bayam, ta i-rekomenda ka kin ni boss. Nakabiro ka ka din iti kwarta pang piyansam kanyak. Kaya't kunti rumor dito, inanang. Orlan, anak ko. Kunak ba't nga umutang ka pailangan kadagiti kagayam mo? Apay nga, ipalubos mo, may balutak nga eh. At dapat pagsayaatan na naibalod ka. Tapno makapagpanunot ka, anak ko. Anya? Nataltal na ti panunot ko nga adda ka ditoy. Taamok ang maiyadayo ka iti bisyo dito'y pagbaludan. Anya mo tin? Awan pa'y sirsirbim ngay na. Di nagpaya matulungan. Kayat ko nga agbalbaliw kan, Orlan. Parang da ito'y apan nakaibalod mo. Ti pangrugyan ti panagbalbaliw mo. Irwarnak ditoy. Diyak kaya ditoy. Agadal ka iti sasao ti Diyos ti pagbaludan, anak ko. Kan agkararag ka ni Apo Diyos. Atula amin ditang ibagbagam. Irwarnak ditoy. Irwarnak! Agsarita taman, Jomar. Apay, manong. Anyat kat asawan data uniform mo. Naawatak kas janitor iti may isang opisina, manong. Iswa, sana kung agpasada ita. Anya? Adda ng tulong kanyak. Kat nagtalak iti kabalak, manong. Katuray siyak ita. Nagsubli ti kumpiyansak iti bagik. Iso nga ita, di na kun mabalin at agtagibasitan, manong. Saan nakaabaybay anti Diyos anamarswa? Kat nagduduma dagiti wagas na amang iparik na iti panagayat na iti anak na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.